سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Bijwoorden. Bijwoorden. قیدونه: Al een keer. Nog nooit. Al een keer. Nog nooit. یو ځل، هیڅ کله نه. Bent u al eens in Berlijn geweest? Bent u al eens in Berlijn geweest? آیا تاسو کله هم برلین ته تللی یاست؟ Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. نه، هیڅ کله نه. Iemand. Niemand. Iemand? Niemand. یو څوک، هیڅوک. Kent u hier iemand? Kent u hier iemand? دلته څوک پیژنې؟ Nee, ik ken hier niemand. Nee, ik ken hier niemand. نه، زه دلته هیڅوک نه پیژنم. Nog. Niet meer. Nog? Niet meer. تر اوسه، نور نه. Blijft u nog lang hier? Blijft u nog lang hier? ته دلته نور هم پاتې کیږي؟ Nee, ik blijf hier niet lang meer. Nee, ik blijf hier niet lang meer. نه، زه به دلته نور نه یم. Nog iets. Niets meer. Nog iets? Niets meer. یو څه، نور هیڅ. Wilt u nog iets drinken? Wilt u nog iets drinken? آیا تاسو یو څه څښئ؟ Nee, ik wil niets meer. Nee, ik wil niets meer. نه، زه نور هیڅ نه غواړم. Al iets. Nog niets. Al iets? Nog iets. تر اوسه یو څه، تر اوسه هیڅ نه. Heeft u al iets gegeten? Heeft u al iets gegeten? تر اوسه مو څه خوړلی دي؟ Nee, ik heb nog niets gegeten. Nee, ik heb nog niets gegeten. نه، ما تر اوسه هیڅ نه دي خوړلی. Nog iemand. Niemand meer. Nog iemand? Niemand meer. لا څوک، هیڅوک، نور څه نه. Wil er nog iemand een kopje koffie? Wil er nog iemand een kopje koffie? دلته لا څوک یوه پیاله کافي غواړي؟ Nee. Niemand meer. Nee, niemand meer. نه، هیڅوک نور څه نه غواړي. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Bijwoorden. Bijwoorden. قیدونه: Al een keer. Nog nooit. Al een keer. Nog nooit. یو ځل، هیڅ کله نه. Bent u al eens in Berlijn geweest? Bent u al eens in Berlijn geweest? آیا تاسو کله هم برلین ته تللی یاست؟ Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. نه، هیڅ کله نه. Iemand. Niemand. Iemand? Niemand. یو څوک، هیڅوک. Kent u hier iemand? Kent u hier iemand? دلته څوک پیژنې؟ Nee, ik ken hier niemand. Nee, ik ken hier niemand. نه، زه دلته هیڅوک نه پیژنم. Nog. Niet meer. Nog? Niet meer. تر اوسه، نور نه. Blijft u nog lang hier? Blijft u nog lang hier? ته دلته نور هم پاتې کیږي؟ Nee, ik blijf hier niet lang meer. Nee, ik blijf hier niet lang meer. نه، زه به دلته نور نه یم. Nog iets. Niets meer. Nog iets? Niets meer. یو څه، نور هیڅ. Wilt u nog iets drinken? Wilt u nog iets drinken? آیا تاسو یو څه څښئ؟ Nee, ik wil niets meer. Nee, ik wil niets meer. نه، زه نور هیڅ نه غواړم. Al iets. Nog niets. Al iets? Nog iets. تر اوسه یو څه، تر اوسه هیڅ نه. Heeft u al iets gegeten? Heeft u al iets gegeten? تر اوسه مو څه خوړلی دي؟ Nee, ik heb nog niets gegeten. Nee, ik heb nog niets gegeten. نه، ما تر اوسه هیڅ نه دي خوړلی. Nog iemand. Niemand meer. Nog iemand? Niemand meer. لا څوک، هیڅوک، نور څه نه.
Wil er nog iemand een kopje koffie? Wil er nog iemand een kopje koffie? دلته له څوک یوه پیاله کافي غواړي؟ Nee, niemand meer. Nee, niemand meer. نه هیڅوک نور څه نه غواړي. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.